Muraho neza mwese bakunzi ba Sergeant Robert Truth. Tuje kugira ngo wenda turebe dutabarize Uburundi hakiri kare abarundi Uburundi na leta yanyu mube standby class 1 ku itariki 15 n'itariki 17 uku kwezi z'ukwezi kwa karindwi 15 z'ukwezi kwa karindwi. Aya ni amakuru y'imvaho ngiye kubabwira kandi mutari muzi n'isi yose. Buri muntu uziranye n'umurundi abimubwire kurinda bigera kuri bari abayobozi bakuru bo rwo hejuru. Uburundi muraterwa uko byagenda kose kuri izo tariki 15. Begeranyije babagabo bagiye gukora kudeta kiriya gihe cyose. Uyu no muntu wanje nimbone yanjye bari hayikando kandi yavuze ati no kuvuga ngo gahunda uko iteye munsi y'amavi iyo ni sigino baraterwa vuba cyane kandi barinjirira ku ruhande rwa Cyabitama uwoni Kisekedi. Hanyuma amatsinda y'abaririmbyi abona abahasirikare n'ingabo zabo zimaze kuhagera ngo zamaze kugera mu myanya, ndetse abayobozi bayo nibo twari turi kumwe bitagera ku itariki 15 zo kwa karindwi baratangiye. Sasa rero aha niho bagiye guhenera Kagame byiza cyane abarundi. Narababwiye n'abarundi ko mungana mwese buri murundi ahwari amenye neza yuko umunyarwanda wari wese nta kibazo afitanye n'umurundi, ariko uri mu kariya gatsiko kiriya leta y'u Rwanda nicyo kibazo ku banyarwanda bose. Hanyuma rero nukuri kw'Imana ibigiye kubivuga nkuyeho isoni nta mpamvu yo kubishya. Aba bagabo ni baramuka bateye bahereye muri Kongo, buri mwana wese aziko yahunze cyangwa se wahunze ikiriya gihugu n'iriya ngoma wese azihutire kujya gutanga umusada mu Burundi. Muzambuke mwaba batoya mwaba bakuru n'abasaza natwe abagabo bibikwere tuzagenda niba ngombwa. Turase umwanzi wese uzayotusha kurasa ku Burundi. Buri muntu wese uzi ko ari impunzi, especially abana b'abahutu bahungiye muri Kongo bakajya za Malawi bakajya Mozambique bakajya Congo Brazzaville bakajya mwese niyonka n'abari Burayi mutanga umusada ku Burundi dukubite mora moja mpaka twirwangane ziriya nyana zimbwa zije gutera Burundi tuzitware mpaka tuzigeze Kagitumba. Ibyo ndabivuze ntagira umuntu numwe zareka kubikora. Nago mpubutse mu kuvuga ndongera mbisubiremo. Nimwumva hari sasu riguye Burundi ruturutse muri bari abarodi tabara barimo gutrainingwa na Kagame barimo gutegurwa abo bose. Buri muntu wese wumva iyi channel ya Sergeant Robert Truth, umuntu wese ushigikiye ibikorwa y'amahoro muri Afrika, umuntu wese wumva Pan-Africanism, umuntu ufite uri Pan-Africanist, ndabasaba yuko muhaguruka n'amahanga haguruke tugende twiyunge ku Burundi, arafu dushigikira Burundi imbere n'inyuma, duhashe umwanzi uzabuturutse mu Rwanda uje kugira ngo ahungabanye umutekano w'abarundi. Murabizi neza ko Burundi butigeze n'umunsi numwe bishotora igihugu na kimwe kuva Burundi bwabaho. Uburundi bwagiye muri Kongo babwitabaje kugira ngo bukore ki butabare uwabusabye musada baragutabara, ariko Burundi ntago burataka ngo burenga umupaka bugiye gukorasa mu Rwanda. Ntago Burundi burarasa Tanzania, Burundi ntago burarasa abaturanyi bahe, ntago burarasa muri Kongo. Ahubwo iyo watewe Uburundi buragutabara n'umutima mwiza bakarwana urugamba nk'abarwana rwabo. Osibye ko ibingibi nabitushyize mu bisesenguzi ne tutatanga umusada, ingabo z'u Burundi zirihagije ku banyarwanda zirabifasha pe. Bariya ni inyeshyamba n'ubu ziracyari inyeshyamba nibo bakiva mu ntambara. Kuva babaho ntago barava muri Kongo barapiga kupiga kabisa. Muzibeshya abanyarwanda ndabarabuye muranabize nako. Nimwibeshya mukohereza abo batipe abo ngabo batoramye aho ngaho barwasa. Subiri mutabona reka mbabwire, mugiye kubona ikibatsi cy'umurundi ko umurundi atamureresa hamabya arayaca. Kandi muranabizi namwe murabizi bajya batipe niba kandaje ku butaka bw'u Rwanda
tuzapfusha abantu benshi. Usiye ko mwebwe no already Kagame yaravuze ngo ntacyo ahomba n'ubundi ntacyo yabahomba. Abanyarwanda bapfuye n'ubu ntacyo yahombye. Habaguye muri Kongo miliyoni na miliyoni ntacyo yahombye. Rero niyo mpamvu amo gushotora Burundi kugira ngo kubera ko bamwirukanye muri Kongo ubu arimo arapanga kugira ngo atere Uburundi ku itariki 15 akoresheje abo batipe babo. Ntacyo bazakoraho, ntacyo mufate special forces zanyu mu Burundi hariya za Kibitoki maze turebe. Inzira ya Cyangugu yose yamaze gutayarishwa, ahantu hitwa Bukavu ngo niki negative no way. Rusizi nago muzahinjirira. Ndabarabuye Abarundi mutangire mu cyungu. By the way, Abarundi baranshimisha kubera ko bagira security yabo, bazi uperereze, bazi kuneka, bazi buri kimwe cyose. Ubu nibwo tukimenya Abarundi abari bo. Nje nukuri kw'Imana kubera ko nari muri RDF cyane, nkumva Uburundi bavuga ngo n'utuntu turaho dafite urabarongora n'inkono kabirukangana nko twirukana ingabo za Mubutu nta kigenda. Yo kumba Burundi ni wapiganaji wakali. Je Abarundi ndabazi reka no muri za ushirikano imara narabigishije, ndaje mbashiro n'amafoto yabo turi kumwe, niri wafundisha mimi gesheraho narabigishije, narimo nigisha ingabo zigera kuri 5 z'ibihugu bitanu, nigisha abanyakenya, nigisha abakongoma, aba South Sudan, nigisha abagande, nigisha Abarundi, nigisha ikindi gihugu niki byari bihugu Tanzania. Wakati unajua Tanzania ni machachari, ni wakari sana, lakini waselectinga Seja Major Kabera Robert kwenda kwa simamia. Nabigishije Kenya, mbigisha Tanzania, naho nagiyeyo njya kubigisha ahantu hitwa aho hitwa ngwiki hitwa Tanga. Mva Tanga ndigisha ahantu hitwa naho hitwa ugeze Mombasa hari ikintu urira cyitwa ikideri kikabambukana n'amamodoka yanyu yaba ari magana nga ajya muri iki kintu kimeze nk'icyatondo. Ikideri nago mukizingira ngo bamwe bakoye ni ikintu kizwi, kikabambukana hakuye tujyana hitwa Kwale, hariya hitwa Matuga. Nk'iya Uganda na Uganda hari Matuga General Headquarter Uganda, ariko hari naho hari Matuga y'ishyamba riri hagati mu mazi mu kirwa. Niho nagiye niho nigishirira Abarundi aryo bashinzwe kubigisha drill parade na turn up. N'Abanyakenya nikawafundisha wakati walikuwa wanatukaribisha, lakini mimi nilikuwa mwalimu tena, niondoka kama RSM. Sio hapo peke yake, Tanzania na Uganda juzi hapa njya gutoroka mu bihumbi 2019 nkoroka 2020 19 nari jinja kumara ibyumweru 3 ndimo kwigisha Abagande. So Abarundi nari mbafite nabo ku rutonde mbigisha Karapata na vyenge nivyo ambao hawakuwa hawajui. Arakino kintu cyitwa emirwanire Umurundi nikosora ni babi cyane. Ibyo ndimo ndavuga mukajya ngo batarabeshya, rekanza n'amafoto wenda nayo maraza kuvuga ngo ni Photoshop cyangwa muvuge ngo ni AI. Nimewahi kuishi nao nza Barundi, ninkwangu nza Barundi ndabaza, noneho basigaye biga bidasanzwe, bariga byose bwa busomo bwose muva bwa mapreding isuye nini za grade 1 za ngaye bya Nyakinama byose bakubita hasi, kuko nabiboneye hariya turi mu kintu cya turimo kwiga command post, turimo gukora ibintu bya command post, bari smart cyane. Nasikia sasa rero mugiye gutera musa nkaho musezeraho isi bwa nyuma, mwende ntacyo mbabwiye, sita wakataza mwende mushororo ubutwe rwanyu babahonde, wenda twabona ingoma ivuyeho. Ariko Uburundi nibutabaza bati turashaka umusada hiyo no hino. Ndashaka ko umunyarwanda wese aho yaba ari wese uri nyuma y'igihugu, yaba ari no mu gihugu mw'imbere, musohoke munyenyere mwinjire mu mashyamba, mwiripotinge ku Barundi, mu tuje gutanga umusada. Turambiwe iriya ngoma. Noneho mwese uzi ko yahunze atari mu gihugu cy'u Rwanda, uwari we wese, yaba ari umuhutu, yaba ari umututsi, yaba ari umutwa, kwenda Burundi tanga umusada, arafu kupiga kabisa. Bibe kitari 10 nuko mufite ubwo nago muzarasa yo mana we, maze byonyine tukamenya ngo hari na Red Tabara yabaye nk'isatira ku butaka bwa Burundi. Byonyine mutapata kiricho mukataza kangamanyo, mutawapiga tuwapata, tubasabira n'umusada bongera babakubite, nimuzaboroge namwe, niba bakubita nimuboroge. Akebo kagiye wa mugarura ndaguhaye, watawapiga haki babakubitiye muri Kongo
ku mirongo y'urugamba maratsinzwe none ngo mugiye gutangira guca nanone muri Kongo ngo mugiye kurasa ku baturage b'abarundi. Urundi nibwo buriho nibwo bwonyine buhagarara ku mutekano w'abaturage babo. Never ni general warwanye ku mubiri. Never no musirikare warashwe. No musirikare warwanye imyaka myinshi ari kumwe n'abasirikare. Kando kandi adafite ibikoresho. Haka karwana. Mamuraza kunzana abantu birwaga kwa ku rugamba rwa wapi. Hivi sasa nasema hivi, Umurundi aho uri wese tangira witoze umenye ko uri muri hari y'intambara idasanzwe. Mujye mwitwara nk'abantu barimo batewe already mugiye gupfa. Mumere nk'abantu bari muri hari mbaya sana mbaya weze kataturiwa. Murwane mu mitima, murwane no mu mutwe. Umubiri nuza kuba ukenewe nawe umushtange. Akana gasuzuguro Burundi barabasuzuguye baraceceka. U Rwanda iriya guverinoma y'u Rwanda yasuzuguye Burundi kuva kera, egera nahisha kugira ngo ikore kudeta, barayinanirwa. U Burundi babashushubikana bagiye gutera kudeta, u Rwanda rurabahishira n'ubu baracyababitse. None ngo bagiye kubahereza musada babe bazamuka baze kujya gutera u Burundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Arafu isi komeze kurebera, amahanga narebera, abanyarwanda mwese aho muri n'abarundi bari hanze mwese twishyire hamwe, duhuze umugambi, duhuze imbaraga, dukubita abajinga. Akuna mza, I'm telling you, akuna mza. Ibi yabara wenda wabona tufashije n'akarere. So bakunzi bamejya Robert Truth, aha no tuzatuviganira ukuri kose, ana makuru make najya ngo mbatambukishe menyesha Burundi ko bugomba kwa standby kuko bugiye guterwa n'umwanzi aturutse Rwanda. Mube standby. Asante.